Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi non tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non lawen dagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi non sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi pole wendo etito tu klame le podo akota le Nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Me wana mi lo to nukon igbonjo mi on Kristi Jesu tondali bo egbe mi na leje eheyi o sohi ale sinwe ma ota atonto ji ehi adole yen so mo to adusi lo ewo hesi ayin to ofin loji tome o we heye won to home podo ko godo po de heye hi adonu shinwe do tle yen so mo angeli hunhun de eyi ogbelele do dakwa do menu eje na do hun owilo bo so hun hi adonu eton se mede pepe mati to olome kavi to aigbaji kan to aigba glo he sogan owilo kavi pon eme nye so via vitlala na yema mu omeheje de na do hun boso hia owilo kavi na do pon bo dokpo to meho enenele me so dohlami domo hie so via viblo doa yego kini lo he son wendo juda tome ado davidi ton ko bahwan nado hun owelo bodo nado hun hiadonu eton shianwe le nyen sokpon ta yego to shinshin ofi lo po medida ene le poton bodo to shinshin meho konukun ene le lo ton wele bla lengbovu de sitete eta edi mehe ye kohu etindo azo shanwe po nukun shanwe po heyin gbigbo shanwe shiwewe ton he le heye dohlan yi aigba le poji esowa bio yi owe lo son adusi lo ewo hesi ayin to ofin loji tome we nuena eyi owe lo medita enele po meho konukun enele po so shion akonu ayi to nukon lengbovu lo ton bodo ye ton to so tindo ajalan to po sika kozen po to alome he gona nu hwenwan he nyi ode me wiwe leton yeso jihan yoyo de do hiye weje nando yi owe lo bodo nando hun hiadonu eton na ye ko huwe hiye ko so yi ohun tuwe do fli mihlan shiwewe son akota le pome son o pe le pome son peto le pome bodo son aigba le poji bo so yi mi do dua holu bodo yewe no hlan shiwewe miton bo nyule na soto aholdu to aigbaji nyen sokpon bo se ogbe angeli susu ton le do ofin lo bodo
ledo medida le lo po meho le lo po soha yeton soyin forton awo hola forton awo oro forton leton po yeto dido to ogbelele me domo chi jewe lengo vulo he yeko hu nando yi hunhun adokun nwe hunhun yeyi kigo po dona po nudija dopo heti to olome to aigbaji poro to aigba glo poro ehe nukon heti to ohume po onu heti to yemele po we nyese to didomo dona po yeyi po gigo po hunhun po ni ti han ewo hesian to ofinji poro han lengbo vulo kaka doi medida enele sodomo ni she mehoko nukun enele so shinyon akonu ayi bolitai ni she bo misigan yin mima ehe o sohia o taton to ehelo do o mima vovo energy mima titan misigan yodo ehe yin o gigome bio aho bibio gigome krisiton to otonu kon huetanu eherojo wende koyi asoeton yiwa po bo dido olon ntoli ni yue na mi domolo aso de Kristi Jesu wa to aigbaji fi bo medele rondo ema uje mi amo tona na lo sin do wa nde ema wo je mi na se gbesan mi to na tona we chona do yin nde asolo esiso asolo edagba ete utuwe ye mo nyan to gbeto me fite nyan ka gbon bo bi o gbeto me o nyan gbon to wo to gbeto le to me hin Adam podo Eva po me do bi o gbeto me shiba chiwe we ma no te fine po gbeto po di ai ha kaka boa do ogbechi we nkadura na ima bonna hin topo ye to Adam po Eva po we hin bu na so think mondi mo na so go pelo na yi bo nina ogbe ne loton uwe zombo edo ze Kristi Jesu han do ni wa kudo sati mi to yi na do be nyan mi to bo o ya de Kristi Jesu ji to sati ji ene lo o ya ene lo eje ha gbe to do puro to we glofi ni Kristi Jesu ma kura yi shiba won ina jiwe o to zombo e wa kuna mi bo wenu e kuna mi puro ebio kigo eton lo mi bo wenu ebio kigo eton lo mi ye do esegbe apostle John do emi segbe do hun do hia we bo do hia apostle John esegbe lo angeli lo ton bo edawa gbelele do menu eje na do hun owe lo bo na so hun hia donu etonse bo boy ado ki kan de we do ete owe lo ete hia donu owe lo we yin o kanda yi chiwe ye we ton son drede me bio drede me son sa de bio sa de me son aho dre mavo le bo ye kan ida vovo bo hia donu lo chanwe we tin to ego bo atojo ete hia donu ne hewa na mi ete owe lo hia na mi o hia donu lo po we lo po we yin he do de ayi gba do yigbon de mi mo nle do jogbon nde le tin bo yo kan dai nko do na mi wa ido apa kekere tin to kuno sinu kon burundo le bo jirele sale nejo le enu do yi burundo wiwa bo yo le we so mo uje podo sale po do tin
Bon, we kan nwe ne lo de kan no godo do nko u meye mu nwe ko kan no be to lo propose in examen we minamo me ne ko alo pa ho mele me ne di na le yo de nyo ya le ene mato acha Kristi Jesu si vile tome si ba nto do legba nu he so kru no sinu kan le e wa ze wo ze da lo me na me yan so vie ton le ye no mo nu gbon alo pa ho me bo e ko ge ya alo pa to e ho me ye na mo nu e ahen wa uwe o kanda yi ne le nko podo kanda yi o sa podo jira le ton po we tito nkan lo le me bo ma hunye ye ma singa wa chiche me holo do yemi edo yemi bo we no Kristi bio kigwe to me uwe edo singa do yi o we lo bo we no e ka do yi we lo ni milando lileje apa we to o meme sun o apostle Jean evi avi ntoli de ye angeli lo to be ahwa agbale gbelele boro kamera men we sigan yi owe lo bona kun men sigan hu mere pepe ma timbo si o ero abo eni no to eti to lon eti to ayi gbajifi eti to ayi gbaglo eso tin to huzame mede ma timbo jeha bode mede ma timbo do jeharu eso asegbe me hoho do poton gbero avi blo susun da sintwe na ye ko hu o lengbo vu lo ero kini lo raison wendo juda tome ado David ton ko gba won na ro hun owe lo podo na ro hun hiadonu eton shianwe le hola de yemidi uwe wenenwe me holenganto e wa yi eheyin we ma lo po hiadon lo po son o to si an lo me na ro hun po te mi sigan mo to fini mi na mo lo beto ma sigan wa nde to ma o mevo so de mi do hi hon so de mi gan do atokun mi to gbon so de nde ma hudo mi gun hudo de ti mo hudo gbigbo meton bo hudo gbigbo meton ene lo we no he nu pe go mi ton le aho nu yi wa mi ton le ton lo dagbeji bo so mo de no yi ton lo dagbeji ene yon na mi ni lodu na mi lonu na chiri ndo bo na mi shiba hudo devo sorting he hudo gbigbo ton lo kede he mo no ko pla nu he yin ayi gbaji fi ton le do ene lo we na po na gbeto wo cho odo ma upo wende ena juwa iso ayi gbaji fi ho lo do yemi do ene lo we na he gbeto je shiwe ye we sin ko ye yoro alido mi ton bo hudo ene lo ndudu hudo de webo eta edi nde no zo mo hudo ene lo no go we hulen gan to Kristi Jesu me we zo mi na mo o apati tan lo vivo nu eton ye mo kini we do juda ton eku ye ko hui e gba won wo singan hu wenenu e hulen gan si hia etindo ebio to tin eton me bo edodo hia ro mere pepe mi na mo ro so wenu gbon o gbero tin bo we cho Kristi Jesu na ro wa ye do sanfo e ma kwekun ya anze le ngbo vude won hu an yi kan lile ni awa yin ndo le an yi le an ba ile si ba fi de mi na ba ni potero ti wi o lo sugbon mo lo e ma pa me we so bo e do serve ye tondo na fi tondo akunle mi gan bo we ne hunle mi gan ro we si gan do hun we kan he kan gbeto he mo wa gbeme si ba he do na wa gbeme na lo no gbeme to hunle gan si o jre Kristi si an son ton godo ho lo do yemidi bo e do hemi je eheyi o apa tontoji ho cho na do apa tontoloji mi na mo lo o wenwe
wo lengba vu se wa nu kombo yi o we kan loto Chris o to baba sin alome dida enele podo me ko nu ko enele po ye litai podo eheyin achahanu eton le ati eheyin o nu eto alo eto me bo yo de peto o peto he ma o heyin ma o ton le po bo mi ja pa tonto di he de tana o pipa han he doji podo ajahanu ye ton lopo pipa han lodo ro le ebele son o ta chain ehi adole ye so ji han yoyo de do hiye we je na do yi owe lo podo na do hiya donu eton na ye ko huwe hiye ko so yi ohun towe do fli mi han shiwe ewe to akota le pome son ogbe le pome son peto le pome podo son ayigba le koji bo so yi mi do aholu podo yewe no han shiwe ewe mi ton bo mi wule na so to aholu to ayigbaji nise we yemede na to pon dino bo edo mi na to aholu ayigbaji ma ka aholu ni oya supo pa obe tu klati supo be do surubo jirede me sande no wa nubo edo romro mi o do to apare jida ito mi made me do mo chiwe we no de le na igbo Kristi Jesu pe mo yon wenu kan lo na ho boy o to na do wa sigba eyin no mo mi mo le vojo mi o so ha foton re to ayigbaji le mi mo le vojo nle ye sigan di ogbonde ye so sigan dio papa gan so dio sa le po jire le po sigba eyin le vojo mati bo nyan do sude jije va sudo je na yin ayigba ton nugbo edo o toko do na no aromro mi ma so isi do va yi hon sudo nugbo ni va sudo kara kan yi hon e ba iro ina za mi on ro va yi hon ma o ma di kebo ni po ye po na tito me he na va sudo le me on le gan Kristi ton e na bu mi chan son takaka afo kakabo mi na o to kigo shiwe ewe to me wecho ene na no injijo to Jesus in come uwe mina ro mo wenwe ero yin owe lo yi to na ro hun ye le ye litai na lo sin bolo do hiaro uwo kigo ye pipa susu atokun hun to na le poje ha uwe tairi gojewa nu emi ko de tana to so ha sin we ma lo me o ta eneto bolo do hiaro Kristi Jesu we kigo loje ntoli azon fli goto ene lo de wa ehwa kwe we so mo ni po ye po mi u de to Kristi mele mi do tin to juro koko me ma so ron le ko mo san foba ma so le ko mo so kan fa ba so mo de me le tin bo egbe juro ye do ye to afo e ton san ye to fa e ton kan ye to fa e ton san ye to fa e ton kan de juro me lo popo do we na de do shiba to ple po me ehemi lileje ehin o apa ene toji do rondomro udi ye do bufodo do ni domro o chiwe we do hunle mi eta utu we do hunle mi do mi ni do du kan to ayigbaji fi bo ehin domro le yi do de je do mi na bio gigo lo me mantin fasudo shiba ni domro le maswa yi bede eku kan ro je na yin do fasudo na wa wechowo mi na wa goleko ayigba lo jifi we ne mi na leko mi na yi longodo mi na leko ayigba jifi mi ko nu mi na tonu kan yi mi na wa bio eheyin utade na enele po me ntoli egbeji agunle ma so ti agun kan gan le ye ma so mo joje na no skando pon agunle do mu enele ji popeto ro popo na do yan yi se etewe to tekpo mi na we yi se si gbeji zo lorun yi do ni oku ma mo mi jawe na we lona na yi do bo eto tite me gbe me ro ni yi se no do anyu ene yi se no do anyu ene
ma ise na ro gba hwan na ro du to aseji kele na ro du to nyan doji no mi ise na ro singa do so nyo nwe dona aho aho nwe na ho porona mi de na igbona mi to so to Kristi me we e do tade na glidi e pe hun kan e ma do depo de pepe minamoro idoro menele yena wanyi ekeyi aholu akotale ton do Kristi na wa do aholu Kristi na do aholu to aigba jifi but tu clan na ekpo na hwe nukumi bia na hwe jijo na ti ni anyo de na igbon ikia ekeyi owe ma Ezekiel ton amun ku je me heze do etito me monu wi wrale me holoro yemi bo minamoro to ene godo to apa ene tolo ero na kigolekpo Kristi Jesu do wo eje na lo yi kigolekpo me ho kunu kwenele ya eyi o menele ya meneno wa o eyi o filoto yi beto fodi he do le yeme po edo to kigona chiwe to Kristi Jesu me bo enyohu ekpehu doli drokoko de peto moto Kristi me nde mati bonkan jledego boni wo peto note to Kristi do me ngbo bo yi ho eton ta ri mi okun pepe de me ro pon to afun no pon do be wa lo chi sogbe hodi do chi sogbe zon chi sogbe bo egona nde mati mo no buto meji akwan hwen do me to ya o ha gbe me to ya akun me to ya hon to me to ya pele pono ta ri osi kon do papa na gbe bo eno pin lo budeji eta tu mi na do mlo mi joanyo mi nyo mawu mi church mi baptist bo ma joanyo mu gwenele we na no na mi home fifa to wenu home glewa wenu tu klanati wenu de nu bibia na ti to le no do mlo jere na wa bo na je awu bibaton ena je awu fifa ton ngode do jere mo kole wecho okuni do amomi abi wecho Kristi Jesu ni zemi mini ko tido pe de to aigba jifi wecho mina ido lon ton pon wecho na leko a kigo aigba jiton me son oto si juro me bo boya egbedi ye to dido mando yi avosisan fide jen ton so ma ka o faknikan fide jen ton so amaka singan no ene me do yine ye ko wa son lo eta idido mo ke plan yome yo povule ton iro primaire secondaire universitaire bo ye iro we do ye ni wa no universitaire lo je do yo plan aho yo povule ton lo ejuremi bibe ton lo ejuremi amaka no mo na pa we e ba ro mo gbigbole we po ye po gbigbo de ma yi wiwe okunu ton po ye po le we dozon bo ye makaro na me ndi akpla nwe na ina goyi ye na nde na do yide we so mo eyin ye ma san fo kan me o ba ito mi yon de no dugbon ye ma yin su lodo de jero mi yon nwe no henwa bo fi egbeto na ba yin ne potero we so mo ho kuno to mo shi we o yin won na yi ho so mo bo eze fi to kan soso han na me de pepe yi se ni sigando mo Hulengan son etesi, son okusi, son nilandosi, son vosi sansi, son fakansi, son eheyi, numa pele si. Bon, boya, hiron de we tongo ya ganje. We to hiron wendo meton ya, hiron azeton ya, abi ya ho ito sime, abi jehon meton ya atindo, abi fide ton ya atindo, nando skando wason. Amagan nou ton, ma ti Kristi Jesu, ma ti hulengan lo. Ude, ndi dale me ho ko nu kwene ye me po edo kigo na ye to tali ayi to Kristi Jesu sinu kon ntoli wo lo puno eje ha gigo lo menu ye ja litaina bakaro gbeche sebi pardon be maka mo mawulo ne fite na litaina te fite mo mawulo te po yare nko ji po kaka bi fite te bondo ya ine le po ji e da lo gba bodo e pon mi lo pe ni ato ya to eji ra mu anu te bo da kwa yure ra mu anu te bo hwa li obo din
Hamwa no te bo le dewe me po gba dewe me po bo kondo na we holo gan ido bo kan hobio dewe abi bo kan hobio o se to yero sume bo akado gbeche se leji ma wa na no skan so we ni o le gan lo en wa bí a tó gbé sísọ melody na no gbe hin won to dai na no gbe hin won ase ton dai na no gbe hin won do me ton dai bo ayi kun le gan Kristi Jésù ton lo na ali don to e utu ali don to ni sigan no mo kun le gan ni a tó gbe chese bo do po do yin po do ma we mo agba tonu yin chi mo lele no chi so de nde ma we do mi so mo do mo hudo de ti mo to ai ka chi mo hudo to e bondo segbe to e di bo nwa na ndo sigan jo yen de na we nwa na ndo sigan no ze yen de na we ngbe aze dai ngbe wa lo nyina kan le dai ngbe line nyina kan le dai njo owe ho gbe san che ton do afoto enu na ade sigan no iwe tsunami to plek po me chali jo nyina do chile na mi to plek po me le ai ha chiwe to plek po me won mi gan son oku ma vo si to plek po me na mi gbe ma vo bo kwa lo na mi na no sigan no si so li to mu konto e to pipe kwa to do po mi to pe le po mi to Jesus sin come e ya ko de lodo mo bo yin lo kun gan ba cho no we yin lo kun gan bi o fegbe yin lo kun gan wa Kristi Jésù wa igbo eton wa na do mo ngbo kun gan bi o fegbe e ma po ne hun gan de na ni ji apun da gbe ton de igbo eton lo suna kokon na we de mi na ni sigan no igbo ton anu fun tite bona no sigan yi to na no zo to ile ngbo ma ho de na akunkun no ton baba to Jesus sin come ndo na droje mi mo ito nu konto e na no sigan do yi yin so hia ota atontolo me po mi mo de na detana as wa clitazon hia wa dona heti to eme po we ma lo he kan nbe me to nu kon po ko to po he asigan hun bo mi sigan lo tito nko to jrele me o to very de nto horo sele adike won chiblo e to do hiaro nle pona juai mi nto mi ni do mo o le gan che yin pipe to nu konto e na tito mehenato foton eleme na ro skan na ogigo nho de aso di ke ndede mi to so ali o to ejiblo adike ndede no vi chele bla ho chele me koto Kristi Jésù me azandi dele adike ndede son ali o to ejiblo baba nho de kule kunu wa aka we no gbe Kristi Jésù dai adike mi mo kule mo ko blo nho de na Kristi Jésù we ki gole podo na yina dogbo azon fli goton hewa ngwero to yerosu ki gole po jehawe ngwero Kristi Jésù ki gole po jehawe me pro to plek po me ndike nama mi ule kelewe mi no na gigo adike mi teme to eblo adike nde so yi temi to me to nu konto eblo ho akun to e mo akun video propo no te me do propo mi ton la tete de amomi do for na mi for jrado mo gomi le ko adewede to Jesus sin come we ngo de lote ni she me nwana ma so inu kon hu kan mo indo do chi so indo do me kle gan to Kristi Jésù ton e so ikwede fun to jre mi ton ogbe po pesusu gege po hwen e dabo